Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Kinhun Seng na West Khasi Hills District Bakintop ya ka Hinyotrep Achik National Movement, Meghalaya Youth Federation, West Khasi Hills Students Union, Western Youth Federation, mat ke UHM, kila ai por sita yo ye ke sarkar jilla lingba ka tanap ke badai pej ban ai ke jing penchai halor ki tiar ki bala rano na ke MCH Hospital Nongstan kinong kit kam kita ki Kinhun Seng kila ong bahadin ke jingmi jong ki khubor halor ke jingra juborno ya ki tiar kitar jong ke MCH Hospital Nongston shama karwan kilalek banjurib hidala di ha ka bakilalap ya ke jing shisha bakitiar baro ki balamang ha ke hospital kim shimla don satya shisho kele therting ero ya ke sarkar badi ke menteri jong ke tenat ke badai pej ke kot ke khia ke Dr. Mazel Amperin Lingdo ta ka ba ongru ba ke sarkar kamde ban le politics bat ke kot ke khia jong ki pat ba kumta kila dawa baha po shitayo panai ke jing pensai halor ke benta lim kumta kim banse ban shim ne ki wai pat ki senjang Isen malam jangka West Kasil mata kasni lawan banjurip ya ketika mata lagi children hostel ne po nang bo anam stoy kabaran ne po CSC rim te hakidi kiski i kerkubor balapan mi kalau ba nakalian ke sarkar Meghalaya apo ka jingpet jogi kakam periling dari administrator ila David ya kitiar kibari ban pentri kam ne pendan kam ne po ka maternity hospital tingi sokia ni penam jur ha kade jingle ha jaka ba kin aishwa kin miang kane ka ye jing don kam jo kane hospital kan rei ye kita kitiar kibari hok ba kane ka MCH kane ban yo la David no sha sub West Kasil Haji Isha ka district West Kasil ke district Warim Barim kabrim tam pada ka South West Kasil. Rei kejing jauh kejing dawa jogi kisang malam ni kadika MCH kalau ngadu arja kerlai. But kalau ulong hadu benta hakini ki sipus na menta walaupun ulong yang kadika building. But kalau kejing krusial ada kesarkar kapitri kamno kawan rano itu kitiar kitar kejing don kampar khoi nangam tawan yarap ya ki lokmi ki kakulung apo kadika tanya jongi. Te sakaweru ngidawa na kasarkar baya kajing lebih joki hajing saya ya ka bahak kepada jokani ka district West Hill kimdai ban David na shawai kajing David kalau ba kapan artitin ini but kalau kumba ki divide and rules what ya ka roy kaparu kini ki krasut joblemen jokatani ka jongi ki bangla dawano nakapuas kapon but kita ban ulong balada ka sarkar kaya pentame kaya penbit kaya penkelumar ani kaya divide kumne Wajah keroy kaparu naso nagalian jeung hisang ulang ngimdam la ban priang yang ni kejik perkat kaba long double standard kaba asap adu kata-kata. Dawa ju banjur ke sarkar ba kamdai bani lekai. Bani ki pai ba jom ka than West Kasil. Namar ba kijing dawa haman ki kot khubor ni i haman ki social media maya kani ka MCH po West Kasil kadai kijing dawa la kamat kabal rimtam kaba ngi kisang halang nilai tresitom bingkar ba ki pai baru paling ba kina to kuboru ba kadai ka MCH kadai ka way ka mat ka bani pen urlong no ban function no bat ru hakoi kalian kalau ba dai ban sanction no ka man power na kumta ladai ki doktor ni ki nurse ki ban ai ka jishakri ya ki long kami ka kulung hakani ka than ni na kalian ki kenun yang seng malam jago hasil hakabari ba kadai ka mat idawa yak sarkar bakat pensai hapo kistio hakawede bat kejing David yaki tiar kitar ki bariban ajika bon bu angne po MCH bala bu pada ki district batlada kim pensai hapo hakane ka kistio ka bangidawa kamun ba ni nagaleng seng balang ni selalu mi opai ba panle yaki kam ki pangide ban tumu banle si bentang ikwa banbu ya ka jingkeli hakabadi bat kani kebentana i health minister jungi ba halor kanong rem ba kira no ye kita kitar ki banang ni na West Kasil sub West Kasil district hawa ni sutu balik se lara kata sub West Kasil district do kadon kam ni kum kita gilat jing mentoy ha kabadi ko kya henry kasarkar di ban sanction tumai lada don kam henry ya ka bala de sanction po West Kasil district de balai la ne ka ek ba penlong ban rano sub West Kasil district tibat kami ke jingtai ke bakat kali ke building kan jing mentoy ayu lada
isu ya kan ke building klaim kitiar ban kam klaim ki bru ban tre lagi bru ban tre hane klaim kitiar kan tre kin le yu ti bru ban tre ni timan le sing lap nong ba kala bandon ke ba buri ke ba shalandat haga ba kumbang ijui hagilat patag bor hagine ki benai ki bal tayo ki bal adab badon gino yalam jungi ba ong ba ngan kerdem wakti bekejat ban khanglat i kampen roy tang namar bangim kersan ya uno u kortong uba kimon le sing lamno tenre hang ni ibu kajing maham bawat yele kai politics ya ka koi ka khya jong ki paj ba ko West Kasil district namar ba kani ka long no kum ka kam politics si hakaba le si tang namar kum ni tang namar kum tai ngim yo sui tai kampen roy kani gadi hok ka jong ko West Kasil district ka banta ka badi hok bala de mang ka ba satang manchu aino tingi ko ban bu ka jing kli ba ka ka ba penlong ya health minister ban ra no ite kitiar bat ka wingi bu ka jing maham ba sungu ba wat no mile kai politics bat ka ko ka khia jong ki pat no susnong jong ko West Kasil district ka jing UI mumba ki kot kubor mumba social media habade berkene ka MCH ang ni hamoston nadu usnam araja kapsan kandu lasdang man play kane ki pat ba no susnong ki up community bahadin beradat wanra ikhtiar kita panyo imtoy kilong kmi luang kap lu honi pat besar sumar garmet tendai haba kendit kumbayu sedong sen UI dan bang jingtho bayakan ni MCH nanong ston lara no semua korban tinggi takwe kesur nakaliau jungi kihun sembalan idawa ya kong amparin kamtam balada ki segadon kampra de kane sengauha wanra ra no sendom de kayi kesem kini kipaya kini ki paro ki bladap kan mentoy ayu ban manbu ini kayin klan kita bat klan kita ki jing mentoy jong kinong snong jong West Kasil kumbal ong sakmat bayakane ka jingon kam jong kilong kmi ladawa lagi bun posnam mensua kalau ulong kumne kumbang UI bat nang ni sakmat kumbang UI ban ra no yakane ka jing ka jaka ai sumar nang ni satai sa mokorwat ni pen paro jing skosi kabajur bat kumbang ong balada kisgadun kam hidup kata ra no senegane cakaru wat no buang ni markan salong penban kum ke jaka yale auria jongno kumbang UI ya ki pat ki building ani ki ying ki blatai hanong ston ka jongi